Želite da vaše kripto investicije budu sigurne? Krenimo od Bitget web stranice. Prijavite se na svoj Bitget nalog sa računara. Prva stvar, obavezno aktivirajte verifikaciju putem maila. Tako ćete uvek biti obavešteni o svakoj aktivnosti na nalogu. Za dodatni nivo zaštite, namestite Google autentifikator OTP. Na ovaj način, čak i ako neko sazna vašu lozinku, bez vašeg telefona ne može pristupiti nalogu. Sve to lako podešavate direktno iz Bitget sigurnosnih podešavanja. Ako nemate Google autentifikator, skinite aplikaciju sa Google Play ili App Store. 2 klika i vaša sredstva su sigurnija nego ikad. Ne zaboravite KYC verifikaciju lične karte, ovim dodatno štitite nalog i omogućavate veće limite za trgovanje i povlačenje sredstava. A za još veću sigurnost uradite i selfie verifikaciju. Tačno znate da ste samo vi vlasnik vaših investicija. Uz sve te sigurnosne mere, trgovanje na Bitgetu je među najpovoljnijim na tržištu, a ako se registrujete sa promotivnim linkom u opisu, dobijate i popust NAPROVIZIJU.